खुरुमजरी ISTB की नुंगथलगी पाव यमी पुनमपु ताराम ओक्सरी औजाहनबदा मरबा पाव हराउ तयमगलोनेना निंगोल साकोबगी थरम मणिपुर पाक्सना पांगथोकली हौजिक मबुंग पाव हियांगी निनी पानबा निंगोल साकोबगी थरम ngasi मणिपुर पाक्सना पांगथोकनरी निंगोल ओइबी सिंगना मपाम लमदमदा लाक्तुना ममा मपा मबुंग मफा सिंगा मथिल कोई कया सामिन थकमिनबना अमदी मबुंग मफा सिंगना ngamjaba खोदोल पोट पीदुना मसी मसल सिंगदगी याइफ मंगोल पिनबना मपुंग थरम ओइखी लमदम असिदा खुंदामिनरिबा कांगलुप सिंगी मरक्तसो नुंसी साननबगी लिपुन अमा पोटनबगी पांडमदा तोंगा तोंगा लुप कयाना सिंदना मफम कयादा निंगोल साकोबगी थरम पाक्सना पांगथोनखी आमिस्कोन सिंदना तारामापन सुबा आइखोगी इसेसल सिंगबो निंगसिंगबो नुमित निंगोल साकोबगी थरम खोंगामपाट कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थरम मदुदा आमिस्कोगी प्रेसिडेंट बेनी सिरु फादर ऑफ सोशल वर्कर टीएस इबोयाइमा अमुकोगी प्रेसिडेंट केटी रहमान कोहरगी फुनिंद्रो कोनसम रोस मांगसी याउना मियो क्याना सरुयाकी कांगलुप क्यागी मियो सिंगना थरम मदुदा सरुयाकी निंगोल सिंगना साकोबदा मोबुंग नत्रगा मुक्वादुना करम मसेगिदा नत्रगा मजलगिदा सत्कदगे हाइबसे अवाब अमोयरमी मसी खुदों चादबसे कोनबा चंद्रगिति महाराज ननिंथौइन पांबा मतमदा इबा चकौरमदगी निंगोल साको League of the Fourth World Peoples Kangling Partner Sinduna Langol the so Ningol Sakobi Toram Pangtoki Taramaduda Ipsagi Advisor Ibotomi Kuman Yauna Lusimakiana Saruyaki Kanglup Kagimi Singaluna Arau Tem Saksamineki League of the Fourth World People Kangling Paki Maikidigi Ningol Singda Asamakodol Potso Piki MBC Center Search Infala Sinduna ngasi MBC Search ta Ningol Sakobi Thoram Pangtoki Tharamaduda Works Minister Dr. K.S. Ratan Kumar Rajya Sabha ki MP Risang Kaising MLA Victor Kaising MLA Brazen Yauna Search Asikulus Makayasu Saruyaki Sililang Liba Singda Dr. K.S. Ratan Kumar ki Maikidagi Lupal Singhompu Mating Piki Wangang Kibasing na Fundo na Kibada Community Kayagi Musing Yauna Ningol Sakobi Thoram Pangtopa Asina Lamdam Asida Kanglu Basel ki Marakta Hena nung sinama mari pura panggangani fong tu naki. National Identity Protection Committee NIPCO amasong Youth Progressive Front YPF anina kusanaduna yangang pofi community hall da ningol sakob ki tharom pangthokre Singmi tami ningol sakob haina pangthoki ba tharom aduda NIPCO gi IPR Secretary Sahibuddin Sesaba UCM gi Accountant Secretary RK Manisna Unang Pat Village Chief PUH Limkhapau Mate R Suitin gi Village Chief Wehon Laikot ki Village Chief L Thangro Komamadi M Kilgi Secretary Organization RK Radasana na athuma mithunglen sing oiki Tharom maduda yang popik akobe de khundamina riba tongan toma jati sing mi singna saruyaki Thaurong mai lenana nungge bawarul piraduna tharom masi jati amag amaga gi marakta hena nungsina bamadi musulmana oiba gi mari adu sesinana bawa khalonda tharom masi pangthokpani atoba jati singinat ki khomai singda su aikoi punamagna punna saru yamna ba masung aikoi masel nungsi sana nahi minagadabani haiba pandamda sakobi ki tharom masi pangthoklibani haina phongdoknaki Yeromai degi kudana rabu kanaki sundawa sakowa sunjagani dharmi kena bathamdaba punne minaba punne chataminaba haiba pandamda asikumla bimon sakok tharamsi sunjagani manabadana labi rimanda anai kudana ikoi punne minabagi kena balaitaba yeromai rimanta masau karatiba rima jet khaja thandere bimon sunjagani Amaronda NIPCO gi makhada tongan ba Lupsinga kusamnaduna Thoramasi Bungte Siru Village Authority ka kusamnaduna Sanabadi District ki Bungte Chiru Search Community Hall da Nongpok Singtam Committee ka kusamnaduna Purumlikli Community Hall da Torbung Area Sporting Association ka kusamnaduna Bishnupur District ki Torbung Phagok Sau Ikai Mayalekai Community Hall da New Kaithal Manbi Bazaar Vote Development Committee ka kusamnaduna Imphal West District ki New Kaithal Manbi sangnenda Ningol Sakobi Thoram Singh pangthoknaki Handicap Development Foundation Sindana Ningol Sakobi Thoram ngase Uripok Naremthong Khulem Laikai gi Community Hall da pangthokre Thoram maduda Art and Culture gi Joint Director Baigo Singh Social Scientist Danvi Laisram Hanagi Amjugi Secretary Naurebam Phillips amasung atai masak naiba kaya susar uyaki
Tharom adugi saruk ama oina lamdam asigi mimanadraba sangi pibam soiraba ningol singi maikaida asama khodol pot tamduna sagli lamasu chaminaki Tharom adru wangang hiba singna nama soiri haiduna pungni handaningai oide nama soidaba singna tawbangam daba thabakaya makoina tawbangam gi sakti nama soiraba singda lai haibasi khak kaurdabani phongdonaki Foundation gi secretary Jasobantana Manipur gi oina lairiba mimanadraba singi damakta sarkar asida tongan tongan wakat kaya thamduna lakli adamakpu thabakta ontokpa adudi khumang sausindri haiki Nama soiraba singi damakta thama supna anti barrier campaign ngasi loisinba galunena campaign asida pangthokiba tongan tonga thabak tharam singsu sugaina thamgi Boxing Masanada Olympic bronze medal or Krabi Manipugi boxing Sanaroi MC Mericom da Mahindra and Mahindra company na Mahakna medal Panglapo Puning Tawat po oina Batam Harki Mamangda company asiki anoba model Bolero ama piragani haina lauthokraba matunangasi Manipugi oina dealer oiriba K Nilo Motors ki khutang da kusinakre Ningol Sakoba ki saruk ama oina Ningol oibi sing da piba khodol oina Bolero kusinaki bani company ki maikaida ki area manager su saruk yaki mana fongdo ki bada Mericom pung thawat po oina Bolero asipi bani atai atopa notice ke sanaroi sina phalak padasu pinana thawrang tawi haiki MC Mericom na company asibu thagat padanatana mahak tanatana sanaba ki lamda mingset purak pasingda su pungni thawan bagi apamba sing fongdoki United Bank of India Ziri branch asi thabak phajana tawrabasu Ziri Prajamia modi maning Tungan bangasi phabangamdri Jiribam thana leiriba Manipur district Tamelong aduga so Sampura masung Assam state ke Ziri card ki customer sing so ningba thongba phangdri hairi housing leiriba UBI Ziri branch asi local mi amagi yumda ren lodana chalairi masi so bank asi oifam thopa ka sing phajana leiba haibu su oidabana atopa mafam amada hongnana thawrang tawi haibu wafum leiri makhoina lepnariba mafamna Jiribam supermarket oiba Mafam asidani hai Housing Fauba supermarket asi sadabana bank asi hongba yada leribani bank ki kadi pikpaduga customer masingdi henmana bank manungda sangma matam ayuk pong nipaldagi queue lepa yaunare loinana Jiribam ki bank asi ATM card piraga ATM butti thamdri atoba matamda customer singidamakta State Bank of India natraga Central Bank of Bank ama Jiribam da thambinaba appeal tawrakli lagliba December 15 fawagi manungda mau Imphal lambi semagi thabak loisindana Asian car rally mapungfana pangthona bhonagani haina Works Minister Dr. K.S. Ratan Kumar Fongdokre wafam singarang Imphal mau lambi ki phibam yengsen basatpaga marilana pawmi singda minister na Fongdokibani Principal Secretary Works R Muiva MLA TSB Sojit DC Senapati amasung PWD gi official sing yauna sarpa yengsin bagi kongset aduga mari lenana Dr. Ratan Kumana makata na Fongdo kibada mau maram gi kilometer kulundoi sambul lambi matam matam gi repairing sathari maram dagi kilometer kunmari muk national highway number nakpigani HNK company na thuna semlagani haibagi thajaba Pirakle highway asi loina black topping loidrabasu gari nimthina sarpa yaba lambi oina bhonagani UNC na singtam khaina sek royal authority ki matangda palliba wafam adu aranbani manilaba AC na piba report infam oiraga sel thadopani haiki December 2012 sibogi manungda ayamba masigi koi black topping sing sibogi stage solution na baduga December 15 bawgi SN Kareli gi manungjuda nanghodo ba mafam dudana at least riding quality thamnana bi dong ta dum koi instruction ki PWD da apoi some sort of allegation haitare ko aduma port khara lakpa haidi check drill authority kano to matamda koi communal oina kano to koli district kara kano to bi de copy de na haibi charge khara lai ko alaina clarify tone se madugumba gi port karimta leite So the total value da koi 6,500 lakhs ni copy jo dum loin pige adigi koi total hill la pi is na 6,335 and almost koi 49.357% hai tare aduna se the question of discrimination aduga madugi kenoda
अखोई मदुगी वाद does not arise. इम्फाल दगी तुपुल फावगी किलोमीटर मफ्त्रात्रे सांगबा रेलवे लाइन की सुरुंग हुटपगी थबक मेसिन मरांग कान लेरबसो रोड कंडीशन फतब अमसुंग नोंग सुखिबन मरम ओइदुना थबक खुमांग साउसिन इंगम ngамद्री हिरमसगी मतंगदा आइखोगी पाउमी की अखनब रिपोर्ट अमा रेलवे की थबक कमरी लेना इम्फाल यौनना बहोनबदा हुटकदबा अपुनब टनल मसिंग असि कुंतरेटनी मसिदा ईसीआई कंपनी की शेयर मरी यावरी हौजिक ईसीआई कंपनी की सिमी चहुमना अहिंगनुंथिल लेतना टनल की थबक असि यामना कन्ना फाइखटली वाफम असि आईएसटीवी न्यूज टीम गा नोनेदगी खरा हाइगलगा लेबा नुंगटेक एरिया दा ईसीआई की असिस्टेंट मैनेजर मनीष का हक्तेंगना उनबा अमदा मार्कना फोंदोकिबने हौजिक टनल कुंतरुकी ओइना मीटर 75 लोइसिनख्रे फोंदोरखि टनल हुनना बहोनबदा रोक सिंग असि ब्लास्ट तौबदा तंगाई फदना पुंग कुंट्रा कानरगा तोपा रोक सिंग असि ब्लास्ट तौब मथौ ताई लोइनना सुरुंग हुटपगा मरी लेना तंगाई फदना मतेक मपुंग फाना ड्रिलिंग फिलिंग अमदी स्वेल्डिंग तौब लोरगा मखा ताबा थबक सथब ताबना नोमदा मीटर अनिदगी हेना हुटपंगमदे हाइना मनीषना आईएसटीवी न्यूज ता फोंदोरखि सुरुंग हुटपदा ख्वाइदगी खुमांग चौक्सिनहनबा यामना मरुइबे मेचिन असि करमबनो हाइना हंगबो वहंगदा मनीषना बोमर मेचिन फोंदोरखि मसी अदुमक सिजनरबदी थामदा मीटर यांखै नत्रगा हुंपु फावबगी चांगदा सोइदना लोइसिनबा ngamgani हाइके ईसीआई कंपनी दा इक्विपमेंट मैन पावर अमदी मेचिनरी सिंग मतिक चाना लेरी हाइरी अदुबो रोक की फिबम फलमदबा अमदी क्लाइमेट असिना मरम ओइदना थबक असि थिंथबनी नोंग चुबा फजना लेपख्रबदी अंगम थाकता थबक यांगसिनबा ngamलगन हैबो वफम हाकना फोंदोरखि पर मंथ में इसको बोमर से करने से 50-60 मिनट तक कांग्रेस दे सकता है, लेकिन रॉक कंडीशन अगर हमको अच्छा होगा तो 80 मिनट्स भी जा सकते हैं हम लोग, लेकिन रॉक कंडीशन ठीक नहीं है टनल में, इसको वजह से कांग्रेस थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करके आगे बढ़ने के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूँ। इसके हिसाब से होगा तो हमारा टारगेट जल्दी रीच हो जाएगा हम लोग। फिर भी हमारे पास मशीनरी ज़्यादा है, इक्विपमेंट भी है, मैन पावर भी है, सब कुछ है, उसमें कोई कम नहीं, लेकिन टनल का कंडीशन के हिसाब से हम लोग थोड़ा कांग्रेस स्लो चल रहा है। अभी ये बारिश का सीजन खत्म हो गया, अभी ये 5-6 महीना तो कांग्रेस ज़्यादा आएगा, उसके हिसाब हम लोग जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। 26 B1 अभी तक हम लोग 95 मीटर किया इसमें। हाखर की ममांगदा रेलवे की थबक असि छुबा होकिबनी सुरुंग हुटपम मतमदा मटेंग चाउना ओरिबा बोमर मेचिन असिगी मतांगदा ईसीआई कंपनी की एक्सपर्ट अमनसु मेचिन असिगी एक्टिविटी सिंग डेमोन्स्ट्रेशन तौदुना कानबा कयागी मतांगदा वांगांकी ड्रिलिंग पर्पस एंड रॉक बोल्टिंग, सोलेक्स बोल्ट, बूमर, SDA, एंकर, टोटल वर्क बूमर टनल का मेन पर्पज है। बूमर L2D बूमर जो है काफ़ी कॉस्टली एंड सबसे साइड का सबसे महंगा मशीन है, सबसे कॉस्टली मशीन है, इसी से ज़्यादा करके प्रॉपर वर्क इसी से होता है। बूमर हमारा सबसे जो है मशीनरी में सबसे मेन मशीनरी बूमर। आईएसटीवी पाउगिदमक मोया निंगथोक जंगलोइना नारोइबम फिलिप्स नुंगटेक नोने साइड